Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Aku benchat jengmut pereng jongi. Ba lada haki spa snem ki balalai. Ki briu ki basyong haga cats im. Kum utirot sing. Kila ban mi nak yings im. Ban i ia ka cat ban ya kun nak benda upai lang. Lada ki briu ki belong riu madan. Kum kyang dang ba. Kila ban peni ya ki jinglong nong yelam. Kat ban sya pasi. Nak benda ban yada ya kini ke domet. Balai kata kamla ban long kumju hak ni ke pateng ke jongi. Kam tam kibriu ke bami syaprang syakmat. Ban ong ba ngikwa ban mikmat ngikwa ban yalam ya ke jai ban riu. Trin yala di shwa ban tip ningkong shwa ya ke jai ban riu. Tip ya ke history jongka. Tip ya ke constitution. Boleh ya ke constitution. Boleh ya ki an. Boleh ya ki manual. Boleh ya ki notification. Hang ta ken pinsalong ki bala bit ban mikmat yo pai lang jongga jabin riu. Akran yang ni dah kajing sokya ngidon satang shisngi bangin jam syaka snem gaba temai. Hatu kamla deimu kepuar bangin pentemai ya ka rukam perkhat ka jongi balada ngim kwa syu bansha phasi hang ni kyang nang ba ngiang hakmat umat jong u udei tang uwe ubreu basha phasi Henry minta kalong utelai phasi uap ya urendang jong ka we gejat benriu lada ngi bakla lenti uta utelai unang singit unang kenyon bat kaduk nginem la ring men sim syu ngasyong ya selok bat produce usi maharaja jong ka Tripura dang sibnai men shwa badu ong yang wong dagaba urki artat wong mese ya keren bapek yo melong kum kinong Tripura